Ka Hinyotrap Youth Development Council Mauring Keneng Circle minta kesini ke Pratarik Urimpang Arja Apusan kala pentip baka seng kala shim ka sinjam ban pilong da ka rinsan yatainya ne ka panel discussion kam debate na ka benta kin riungut ki kertong ki ban yakhon ya ka election MDC na soring kham MDC constituency habakrench kilat pathai khubor u president ke HYDC Mauring Keneng Circle uba Robin Nongrum ula batai bahaga jinyatai ansha tangi ki kertong ban kran khnang biki ba ka constituency kinyo sngoy kinia jong ki kertong shwa ka sngi thep ya ka vote bat ula ongru ha ka ni ka jinyatai anam sha ki kertong bakin pha de kinong yalam jong ki party jong ki hinrei kin hap kran bet dalari hi uba Robin ula yathu balada pha jingtho shabaro riungut ki kertong bat na pedeng ki riungut ki kertong ki belapin tikna banwan ya shimbinta ki long laingut kata ukertong ka Congress NPP bat ukertong ka knam nakaliang jong ka Hinyotrap Youth Development Council ng Filipo Mangkuna Circle tingiwan hang ni ban penso lengba kinigila tay kebuar mga sumpi ba ngidon ya ka chingchmu ban perlong ya ka panel discussion akibin kaban salong ha khasan ter chung bayar pam chung sem arja san but kaniga debate kan salong ha ting po siya mo kaneng hangtay po madam ministerium tiga ay ba ni dan ban penso halo chung nilang maro kum ka chat ben riu khantam ya kita orang sosial jom kan real soal constituency nama kembang itir bro bahasa aku itu jom berang hang in secit ya ekonomi kemat kita lek menikmat hang tayang po council di daerah ini bentar dengan pusing ikuang penolong ini kan panel discussion and debate tiga cintu juga seng di dalam Iwan sini syakmat dan persoi peta khot ban wer ya kinong song jom ni constituency bakin sewa ban yawan ha ka tege sini da se kin segi oso yu ke ba kini di kertong na baro rutuli ki ba ana ki ndreungut ki nong yukun ya ke MDC election ki ba la konkret mai di ban yukun na kan riu sa kham constituency de ni don hang ni ban persol ki pada bahagian ni kesini ni la penbet kang apo acing terdekat HYDC Mangkara Circle harkat acing terdekat baka soal kham circle hagan ni kesini ni pentip sepi barak ba ia kan program ni dom sya banwan man acing tren de kiwei pat ki bomde ki candidate kemudian lakalong ini dalam parti dan ini nomor siap dan ini kibiu jonglo resono dan ini lakalong cok pertama katong ini kalau baik bagi kuah bagi baik pak langsung siang jong kesorong ham kinyo slow bat kinyo bani dan bentar baik markmat bat bukan didit kata bagi bentar bat sakawai pak ini kuah berbetik ciki nama bani kalian suka seng ngim dan bentar IEM bat keno political party Nilai ini organisasi ini program. Bagi kuah orang YouTube ini bahagian ini sih. Akan ini sih asal dari cuma orang entah sudah berumur. Nak yang sudah saya ingin memberi kita penyanyi itu program. Bawa gila belum. Ini dia volunteer. Nilai kita penyanyi pak. Ia dari panel discussion. ADB di kita kita yang sepahami kita nak apa pun dari kita selesai. Kata kita keluar bersama kita apa social media. Baru kita yung semua bagi bagi lemah kani ke kos pensoa dan juga kani ke durki nase lawan yo ini de nakalian cuma se ni la pentre bat ni sa asya ini kini marpur joki kibri bijongi kaba kan pudi ni marpur nase kibri bepek ni ka kubor kentip dan pa ya kan mesti joki na marma lari ki kwa man kili kila kan pa leba WhatsApp di ciki hal ni rumah utama baru dari perar sanrio kendai nyolai sang kendai
sawe pembawa kendai pra riu lai nyau pra kendai san riu kini kiki number berpilapan pak lama ke WhatsApp yang dicingkeli ki jompi lese bidan dicingkeli hak bidai bat kini kabamut nak pada MDC election but yang ni dicingkeli nak yang cungi kum kesempat nyen sa penkreat di kinca bortila ni ka bright mal se tu sini lah kibur dicingkeli nak supun saya video lese dan dicingkeli ba gadis pak ni jatli yang kecil kecil, kemudian nak kalian coba saya, lana kadai kecil kecil, kemudian nincim mereka, tak tahu yang nak kita apa, imbu katakan, cakap kita nak berkreat, buat lese lana kita dapat dikira, hajar keli kecil, kibalong lak kacang, ting nak kalian coba saya, yang setempat yang tu sini nama ni suatu ba, kapor kamdei ba, ni nomio proses ni, napa nama kapor kecil biat kebangio, kadai tangan nadu. Kami biji mesti apa cakap lagi biji. Tinggal suatu ini nama kapor dari bukim. Desi lada nilak ban poin tek kami biji. Nidon kapor tang kemasa pentai. Tekemut. Ya gitu biji kili bagi baik. Dan kita senang untuk konsultasi kita. Min sepek pada tu sini akan berkom bagi lek kenang ba. Karena petak lah kapor kenang ba merok iyo banyak pencai ini mereka MDC election. Nata susu di hakapan ini baru tusi di kubat perkembangan wasisi nakali yang cungi kuki no yalam joseng ni kuah tik ipat ba perluan kenang ba ngatarai pula iba tidak diperlak oleh se iba kesyani wi kurtong teng kilet syakcinya langsung itu di kertong di basohon dan di basoh telah terkesan kimio sopan di basoh cuci weban kadidi kimio pan yang kedua di weban ikan didi teman kila di cekoi jadi kalian selesai itu apa di peta kalau kita sering sopan di basoh dalam webu kertong webu nak basoh kamu susi nampaknya berumur kini kenapa kimio pencapaian bah hak bidai berkenika MDC election.